Ssabagemya Isaya 5:9 okutandikira ku lwokuna paka okumalako. Byonna ebikolwa ebyantuuseeko babaye babipulaninga tibyagwira obugwe. Aye nenda Katonda mube Roma nze nzira maani galwana n'abantu abo. Aye Katonda mube Roma 12:19 nenda abantu abekiseera ekyo ekituuka abasasuze ekisa era alwane nabo. Banange mwebale kuyita Omukama abayinza otyo musinga kwenda mukaali kavayola Mukama bwampa obulamu mbaitibakube ndi muwala Mwise Lugwala. Bwemba Mwise Lugwala mwami Masimbi ali wainumaawo ate Mwise Lugwala olundi ekamuli eyo mukyala Salamu Musumba yali ku chairperson wa 5 ate yakolera irala bulungi. So olwedde tulina mukatale ntaako n'omuzi ogwo gulimu. Mukama bw'abasasa nimba nkaali mulamu NRM 2026 ku ntebe eyo mumboneranga irala akuume.